bazar thlir tu te chibai ule vain hi march niriat thole ni ania khovel thil thlenganga event lo ber mai Ukraine ram boina chungchang bok in thlir le teang Russia chuan Ukraine run nakal zela Ukraine rama in biak po na mun puite apitum zel ni in UK Ministry of Defence chuan an soya Ukraine mi puiten thu tharin tlak an hriat theilo na turin in biak po na mun puite chu Russia sipai te hian an bitum ni in an soya Russia in Communication Center an bitunga wang hian Ukraine mi te chuan reilo te a internet po an khoi theilo thuai don ni in alanga Karmusa atangkhan Mariupol Sumi Kiev le Kharkiv khopui mun then khata chuan internet an khoi theilo to ani anti nimin khan Russia chuan chommadar sawm atangin Mariupol Sumi Kiev le Kharkiv khwa tanga tlan chuak du mi puite tan kong honani ti an puanga mi puite an chua chung chuan Russia sipai te chuan heng Ukraine khopuite an ka hi an cholang ti puana ni a mase Ukraine Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk chuan Russia in mi puite kalchu na tura ro manna asiam kong paruk te chu pom thei ani lo ti asoi Russia in mi pui tlan chu na tura kong aro man tam zo ka hian Russia le Belarus ram lu angaya Belarus hi Russia lamtang ani awangin Ukraine mi puite tan heng kong a hian kalngam chi ani lo ti asoya kan mi puite hi Kiev khopuya tangin Belarus a kalin Russia rama thlona mangin phurlu anni don ti na ni a thil kalphung ani lo atia mi puite tlan chu na tur kong atana ro man chu Ukraine ram mun dang pan theina ani turani atiani hetianga ni wangin Russia in ka haya puanga heng khopui Russia sipai te hual me ka tanga tlan chuak tura ro manna asiam hi a lo tling lova hemi kong manga khopui chu san hi anom lo ni in alang heti lai hian Russia in Ukraine runa wang hian Ukraine mi pui le Ukraine rama om ram dang mi te chawin an tuar lova khovel mun dang pain kan tuar tran meka khovel mun sang sang a petrol man a do tran to a India rama po tun kara tang hian tuyal thei man hi asang to don anti tuna hian tuyal thei thlit fim lo barrel khat hi dollar som kwa panga atanga za som ni banga ni chho to a hetianga ni wangin India rama po tun kara tang hi chuan petrol le diesel man hi liter khata cheng som panga atanga som ni pani velina pung don ni in soyani a India hian tuna hian oil kan ma mo za som riat panga zet hi ramdang atanga kan lak lu ani wangin tuyal thei thlit fim lo man ato hian nasatakin India ram chunga oil man angong ani heti la hian USA in nazoka Russia share kani theinan Europe ram te chuan Russia ram atanga oil la lut to lo tura angin na chu Germany Britain le Netherlands te chuan an zom thei lo thuan soya German Chancellor Olaf Scholz chuan Russia ram atanga lak lu lo tu zinga tuyal thei hi del thei ani lo achan chu hun danga tangin mu na kan nei ri lo tlatani ati Ukraine boina wang hian khovel mun sang sanga ei tur man po asang chodon ni in soyani a khovela leichi fertilizer company lian berzing mi Yara International a an ho tu pa Sven Tore Holsetar chuan Russia in Ukraine run ma po in leichi man hi asang chodan to a Ukraine run ani nu hian na satakin asang chho thuai don atia Yara hi khovel ram somruk vela leichi zuar tu ni in an leichi siam nana an mamo engemaw zat hi Russia ram atanga an le ani a tuna hian har sat na kan tok meka khovel mar chong lama leichi man hun kan thleng don meka heti huna hian lo nei tu te mamo ang kanin pe thei lo don ni in alang atia ei tur thar cho konga hian har sat na kan tok angem ti hi ka zo na ani lova engang chi ana sa enge har sat na kan tong ti hi ka zo na ni ati heti la hian UK Prime Minister Boris Johnson chuan Ukraine hena tan puina pawn makta do iza som sari panga hu apedona het hian UK in Ukraine puina hi pawn makta do izali atling thuak to ti esoya heti lai vek hian Ukraine na UK palai Melinda Simons chu Ukraine na zel him lo hriat ani wangin UK lama hruai ho ani thu UK Foreign Secretary Liz Truss chuan esoya Ukraine a hian UK chuan palaya nei tari lova UK embassy po khar vekani ta ti apuang bok heti la hian China ram foreign minister Wang Yi chuan
Red Cross ho tu te chuan Ukraine rama tran puina na thok turin thok tu an tir don ti asoya Russia le Ukraine ram te chu in rem na aum theina na in biak na manga mala turin angen bok I chuan China le Russia in thian that na chu lung ang maya nget le sakhatani ti asoi zuya hi Australia ram Prime Minister Scott Morrison an China chuan Russia ram thil ti dan chu khovel hriata dem tura anorna achan let na ngai ania tun thlengin China hian Ukraine run ani chungchanga Russia hi adem lova a thlop hek lova Russia le Ukraine in kar chungchang an soina po China ram ho tu te chuan run ti tongkam po an lamang mi lo ani Russia ina beina wang hian Ukraine ram ko pui sang sanga chiat na lian tham a thleng na sahle to a Ukraine ram infrastructure minister Alexander Kubrakov chuan Ukraine rama Russia in thil ti chiat to hi alo bera dollar tluk le ding on som man ani to ang atia heng Russia sipai te thil ti chiat tamber hi kum khat chungin kan siam thale vekang atibok nimin khan rom han lok angin Russia le Ukraine palai te chu Belarus atung thumna nanin bia anin biak na hian in dona ti top lam soilovin mipuite tlan chu thei dan tur an soizok ni in riat ani Ukraine ram boina chuan ziom lam ala pan theilova a boy rei po le khovel ram danga cheng te po in kan tur na ve don ti na ni a khovel ram sang sang te hi midang ma mo mi alova ma ani anung thei anom to lo wangin khovel khoilai muna po boina le har sat na lian tham awmani chuan engti zong matalin kan tur ve vek zela keini po in oil mana poisa kan seng tam deuh don ti kan hrameka eitur man po ato chho zel ngei don ti hi soilok ngam ani boka he boina hi are thuai theina na tong try angai hle ani bazari lo thira wangin kan loma naktu ka tang chuan khovel mun dang zau zok thlir na te po kan ti chuak tran to tura ngain voina tan chuan du tok le phot maila voina hun nuam tak mang turin du sakna kan hlana che